stun rum chu content adang deu ret dona atop hleng lo enula tun truma ka soidu chu tun la ya hian aron lar le khop maya buang amo then khat chon sam dala te kan tia ni hei hi a lar khop maya aron lar tir amma khan kalo hrengai lo ka hian khata video pakhat ka hmuni mo reels sa hian chu buang a hian enge aron social me maya kan zai thiam lar moi moi te rsate ain kalar moi te ain kalar ti khan chapo mel ta khan aron se kalo la hrelo reng khalai ka chon buang a hi engang mi nge ni tunge ni ti ka hrelo ni chuda chon chapo deu hei mi hring chapo deu anga khan kalo ngai ni chu kai chon chu wangin ka wa comment ta mi mol kan nei bel le katia moi lo khop me ka trong kam kha ma se kha mi tam ta khan ron thin ri me ya vobi ka ni hi an ron tiamo vobi ka ni hi imol lutuk inin ang chia mi mol ve thoi ni ti ten mi ron house sup me mi tam ta khan chu ta chon kar hret chi a chu tiang mi chu lo ni mo tin kain chir let ling khop me ma se hun kal zela ti hian akal beka khati laya ka comments lo hot tak tu te le mi ron how tu te kha buanga lo tran tu te kha tu na chuan buanga hot tu ani le tavek si amo mi ani vo bi ka ni ti ten khati lai khan lo tiam ma se tu na chuan an ti le thei ta mi lo achan enge kha jo buanga atong film khurlo wang te po ani thaya ma se kha ka ngai dan ka lo soi ve hrim ani chu khati laya ron tran tu te khan tu na chuan ama haters vek ani le to si lai khamo chuan tu lai hian aron lar khop ma ka en dua nui pon ti za thina lal khuma ti le lal cross ati ta nen buang ate ni tiang hian lal khum ma hian video te lo siam point youtuber subscriber munan le viewer munan te le sum income nan ringot lo mang lo in buang ate po hi tran pui ve thin zeu se mo a tran pui thin ka rias khami sponsor te chang hian anin sem ve thin chon ka ria an te thakho me mun nom thina anui za thlak thina tun lai page facebook a kan lu ta an mani video deu vek clear ni thina mo anui za thlak thina a tha ka tia poi chong lo du danin nom thaya chu ka ngai dan lo soi velok engei ngai dan comment a te ron soi vela guys hemi buanga hi kai chon ka hot lem lowa kan nui liam ve mai ni tuna chon mo mana ama hotu kha tuna jan kan nui liam to ka engama ka ngai to lo ma se mana ama tran tu te khan tuna chon hole ta si ni khati lai ta kha enge kan mi zia te hi pui hrim mi kan mi zia hi in siam try la in try la ka du khop mai chon reaction video ti thin ka nia he tenga thu han soiwak hi ka thiam lutuk lem lo video hi atul ani le kan ron rek zelang buanga video te po ma se trend khat hian hetiang mi subscriber munan viewers munan in mang ti ten an lo om palang ti ka hlau thina chu wan ka riak du ngai lowa trim hi thil hleng kai mai na ka face le kai mai na ka thil ton te chau hi karon soi lang thina ni guys ole khati chin kha video ni sen zawain mang traffic ole guys